ardında gerçekleştiren organizasyonlar, kırılan rekorlar ve yapılan tanıtım faaliyetleri. Bajarê Wanê yê Bakurê Kurdistanê bi çanda xuya dewlemend a taştiyê tê naskirin û ji sala 2014 ve divê qadê de li ciyanê pêşenge. Taştêya Wanê bi roja taştêya cîhanê derdikeve ser sehneyê. Taştêya Wanê bi berhemekî ku ji hêla erdnigarî ve tê parastin û biketina pirtûka rekorên Guinnessê navê xwe li cihanê danasîn. Jora bazirganî û piştresaziya Wanê ve di sala 2019 de biryar da ku yekşema yekem a heyva Hezranê ya her sal wekî roja taştê cîhanê were destnîşan kirin. Piştî vê biryarê çalakiyên ku li bajêr hatine li darxistin alîkarî kirine ku taştêya Wanê ji bo berfireh li ser platformên neteweyî û navnetewiyê were nasandin. Îsal jî dîsa sifre bi peynîr, hêk, mast û gelek berhemên din ên Kurdî hatin xemlandin. Beşdarvan dibêjin sifreya taştê, sifreya aştî û yekbûnê ye. Sifra taştiya herî mezin lê amade kir û em kene pirtûka Guinnessê da. Bi 52,000 insan beşdarê vê çalakiyê bî û taştê derkete holê. Bi rastî xarin ve xarinê nêzîkî 20 ciran na taştiya Wanê da heye. Me xwest ku ewan em hemiyê hildene bin qeydê û berze nebit, wenda nebit. Sifra taştê tim û tim bi hezar sale biye sifra biratî û aşîtî bi vî awayî jî gele ew bite malê cîhanê ne ku tenê malê dunyayê. Bi vî awayî em jî xebatê xwe pêk dînin em gele kêfxweş in. Ser behrîwan û ledamênî siyasîpan wekû şandekî Herêmî Kurdistan. Parêzgerên Hewlêrê dohokê û berpirsê îdareya servixuya Soranê jî di çalakiyê de amade bûn û dan zanîn armanca wan ew e ku pêwendî, çand û niştimanî di navbera her du aliyan de xurtkirine. Her wiha serokên jora bazirganên bajarên Herêma Kurdistanê jî hatibûn davet kirdin. Beşdarîkirdinê me amans têyda berew pêşvebirdinî peywendiya birayetî û neteweyî û niştimanî û dîroçekanî nêwan her du lamana. Ve her wiha êsta Herêmî Kurdistan legal komarî Tirkiye li hemû astekan de peywendî başî heye û ve aman zimane peywendiyekanman baştir û baştirîş bikein. ئێمە خۆشحاڵ بووین لەگەڵ برایانی کوردی وان لێرە بەشدار بین لە ئەم قاوڵتیە بەڕاستی ئەمە شتێکی زۆر گرنگە کە خۆیان دروستیان کردووە و تورکیا بە گشتی گرنگی داوە بە قاوڵتی بەیانیان و لەگەڵ ئەوەشدا ئەبینین هەم ئاهەنگێکی گاش دروست بووە لە نێوان هەرێمی کوردستان و شاریوان بەتایبەتی کە بۆتە هۆی کەوە خۆشەویستی لە نێوان کوردانی کوردستانی تورکیا و کوردانی کوردستانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەگشتی لێرەدا بە شێوەیەکی بەرفراوان بە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی و هەمووی بەیەکەوە لێرەدا کۆبوونەوە ئەمە هەمووی ببێتە پەیوەندیەکی بازرگانی و خۆشەویستی لە نێوانیاندا بۆی لە ئایندەدا زیاتر بتوانن بەیەکەوە وەکو برا هاوکار بن لەگەڵ یەکتری. بەڕاستی چێژ خواردنی بەیانیەکەی چەشی نایە بوو زۆر باش بوو ئێمە وەکو ژووری بازرگانی هەولێر بەش لەگەڵ بەڕێز پارێزگاری هەولێر و کاکمت خۆشناو لەگەڵ عەلی تەتەر پارێزگاری دهۆک و ژووری بازرگانی دهۆک هاتین سەردانی وانێمان کردیا بۆ چێشتی بەیانیان بەڕاستی شەشی باشیان کرد بوو و هەر سەردانەکەشمان هەر چێشتی بەیانیان نییە سەردانەکەمان زیاتر ئاشنابوونە لەگەڵ وانێ و ژووری بازرگانی وانێ و هەم لە ڕووی پیشەسازی و هەم لە ڕووی ئابووری هەم لە ڕووی کەلتوری ئێمە لێک نێزیکین هیوادارم بەردەوام بین لەم سفرەخوانە و بەردەوام بین لەو کارێکە وانێکە ئێمەش بە خۆشحاڵیەوە جاری یەکەمە دێن بۆ ئێرە بە سەردانێکی بازرگانی هاتوین کە لەلایەن ڕێکخراوی ئەسریادی پارێزگای وانەوە داوات کراوین بەڵام زۆر دڵخۆشین بەوەی کە سوتفەی ئەم ڕۆژەی کردیانی بەنسبەت دێمەوە ڕۆژێکی تایبەتە شتێکی تایبەتە شتێکی زۆر جوانە لە شاری وان کە ئەمەمان بینی ینی بەڕاستی جێگەی خۆشحاڵی و شانازیمان بوو. Li gorî karsaz dibêjin taştêya Wanê xwarinek pir têrkere.
tiştê ku wekî taştê dest pê dike, di dawiyê de hewcedariyên xwe yên ji bo firavîn û şîvê jî têr dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Wan. Çok daha güçlü bir seviyeye ulaşmasına vesile olacaktır.